Sanibonani, igama lami uBongiwa kaMajola, Acting Deputy Head for Sports Development and Recreation eThekwini. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Kubaluleke kakhulu ubukhona benu ngoba siyakwazi ukusenda out message emphakathini nakubantwana bethu sibadinga kakhulu ukuthi participate kuma sports. Today besine grand finale draw ebiyenzeka la eMoses Mabhida Stadium. Kule weekend sizobe sine grand finale where ama districts asuke sedlalana wodwa. La silindele khona ke sizoba number 1 sibone ukuthi yona iphi district ebashaye bonke. Kodwa ke thina njengomasipala siyake sisebenzele grand finale ukuselecta futhi team ezosimela njengeTheku kumaSalga Games. Lama games ke aqale ngo2017 ana 8 years eqalile and asesilekelele kakhulu ngoba siyayibona iyakhula unyaka nonyaka le program. Uhlelo lwayo ke liqala kwi-ward level la suke khona iwadi, kuleyo wadi bedlala nabodwa abantu abadlala netball, abadlala ifootball bedlala nabodwa. Isuke into esibiza nge-interward lapho amawadi akuleyo district asuke sedlala nawodwa kubonakala ukuthi yona iphi iwadi enetalent elikhulu. Mesisuka lapho siya kwinto esibiza ngo-grand finale la ama-districts asuke se-compete wodwa sibone ukuthi yena muphi ke number 1 njengoba last year sibile naye futhi u-district 7 obe number 1 na this year silindeleke ukubona ukuthi yiphi district ezobashaya kakhulu. Kodwa ke thina okubaluleke kakhulu kuthina kule weekend ukuthi sikwazi uku-identify talent, sikwazi ukuselect team ezosimela kuma-Salga Games ngoDisemba. Into ke eyenzakalayo asiqali nje ngokuthi sivele sibonakala sesiyodlala kuSalga Games. Sine amanye ama programs officeini development la sifundisa khona abantwana wethu ngama sports ahlukahlukene. Njengo sports sinama code awu16, meaning mesikhuluma ngecode sikhuluma ngama sports codes o cricket, o netball, o golf, o swimming, o tennis, maningi kakhulu. Kodwa lokho ke njengeTheku kuyasijabulisa kakhulu ngoba kuyasitshela ukuthi sesikwazile njengomasipala ukufika kwi-level la sithi khona le midlalo le abantwana bethu emawadini ade bengekho exposed kuyona sebeyakwazi ukuyidlala. Uyakhumbula ukuthi kudala bengelula ukuthi ufice umuntu omnyama osuka eMbumbulu, osuka eMfume edlala igolf. Kodwa njengamanje usinayo i-team edlala igolf, abantu abasuka emawadini, sinawo team adlala cricket asuke emawadini. Siyakompetha kwi-swimming ngoba umasipala futhi ususilekelele kakhulu ngokuthi unyaka nonyaka bayafaka infrastructure emawadini, bayafaka ama-swimming pools, bayafaka indawo zethu zokudlala. Kuyasilekelela ke thina kakhulu ngoba 1 ukwazi ukuthi sithole italent emawadini kubantwana bethu ngoba phela kuningi abantwana abanakho ukuthi abakwazi ukuvele bakuveze nje noma ikuphi kudingala thina njengosport sikwazi ukubalekelela. Number 2, kunabantu abangafisa ukuthi baba othisha baba odokotela abafisa ukuhola ngawo lo sport lo. Sinake khona la lokho ukuthi umuntu sikwazi ukumenza italent lakhe ligcina selimholela egcineni agcine kwazi ukuphila ngalo. Nangaphandle nje kwalokho umsebenzi wethu omkhulu kakhulu kaSport ukuthi leli talent elingagcina ukubonakala la eThekwini siyababona ke bayahamba baze bafika ko-national badlalela ama-team amakhulu. Abanye bathathwe o-Richards Bay FC, abanye badlalela ama-team amakhulu okhokho nani kuningi. So kuyasijabulisa ke thina njengosport lokho. Nangaphandle nje kwalokho thina njengosport ukuthi sikwazi ukususa abantwana kuma-activities angalungile ngoba uma ngabe sibagcina bebhizi ngama weekend kuchaza ukuthi abanaso isikhathi esanele ukuthi bayobhema ama drugs, bayohlala nabafana benze izinto ezingalungile. So siyalekelela ke thina ekutheni uma ngabe izwe lakithi lizama ukulwisana nezinto ezingekho right ezenziwa abantwana bethu kodwa thina sibalekelele ukuthi siba engage kuma sports. Ngiyabonga kakhulu again. Siyafisa kakhulu ukuthi abantu bezowabona lama games, ikakhulukazi abazali ngoba abazali bayeke bavume nje sihambise ingane zethu kodwa bengazi ukuthi
ziyaphi ziyokwenzani, agcine ezwa njengengane yakhe ethi ma ngiyadlala ngidlala u-cricket, agcine engazi ukuthi cricket loyo iwudlala, kanti mesefika laphayana uyabona ukuthi hayibona ingane yakhe ithola i-award, ingane yakhe ithola i-trophy, agqugquzeleke njengomzali ukuthi hayi ingane yakhe mesiyicela akwazi ukuyidedela. Nangaphandle nje kwalokho, laba abafisa ukuba engage kuma-sports abeze bezosivakashela ukuze bezokwazi ukuhlala nathi, sibaxhumanise nama-federations. Sisebenzisana kakhulu no-eThekwini Sports Confed, sibaxhumanise nabo ukuze bezokwazi ukungena emathimini nabo bakwazi ukuparticipate. Thank you.